Mungu anatenda vema. Wamekubali tuweze kuonana siku ya leo. Ni kusema siku inafika katikati. Yote tunaipewa na Mungu. Mungu aliyetutendea. Mungu aliyelinda wandugu na wadada. Bakaba bashoboye guterana amahoro. Wameweza kukusanyika kwa usalama. Mu mihanda mibi, kwa barabara mbaya, zuyemo abadayimoni. Tunajaa ndani mapepo. Kandi no mu isi yanduye. Na ulimwengu inayochafuka. Umuntu aryama akavuga ngo arigiye gutaraki. Mtu analala anasema labda ariko bwaca ko ukaba washobora gutera intambwe bigashoboka. Naweza kupiga hatua no guhumeka bigashoboka. Inawezekana. Mana yacu ihimazwe cyane. Mungu wetu asifiwe sana. Mu gitondo turaganira amagambo y'Imana. Asubuhi ya leo tutaongea maneno ya Mungu. Kandi meza. Tena maneno mazuri. Ntabwo wayagura ikagoma. Hautaweza kuyapata ndani ya soko ya ntabwo wayagura umuryango. Hautaweza kuyapata ndani ya ile soko Kigali tunayabonayo. Na Kigali hautaweza kuipata. Ni soko riremeshwa n'abamarayika ambayo inapatikana ndani wa malaika. Kandi ni byo kurya ni chakula tena bitetswe n'abamarayika ambayo inapigiwa na wamalaika. Uwabiriye aliyeikula naho yaba yarapfuye hata kama amefariki ataishi tena. Ariko inyama zo wariye lakini nyama ambayo umekula n'amahene yo wabaze mbuzi ambazo ulichinja ntacyo bizakumara. Haitakuwa na mafaa kwako. Warabiriye biragenda. Umeikula imepita. Lakini ntabwo bizakuzura. Haitakufufua kuri wa munsi kwa ile siku. Uramukusinziriye. Wakati utalala uvuye muri mubiri kutoka ndani ya hii mwili. Ntabwo bizakuzura. Haitaweza kukufufua. Ahubwo bali ikizakuzura kitakacho kufufua ni jambo ry'Imana. Ni neno la Mungu. Birakomeye. Ni ya nguvu. Bisuma umugabo wawe. Unashinda mume wako. Birakomeye cyane. Bisuma umugore wawe. Unashinda mke wako. Birakomeye. Bisuma amafaranga. Unashinda pesa. Amen. Nubwo wakora ibishoboka byose. Hata kama unafanya iwezekanayo. Kugira ngo utugire Imana. Ili uweze kukoresha amafaranga. Kutoa mali mbele ya Mungu. Hadi Imana wayihije. Mungu utampa nini ili zahabu ni zayo. Dhahabu ni yake. Isi ni yayo. Ulimwengu ni yake. Isi ni yuzuye ni byayo. Dunia na vilivyo mu nyanja ni byayo. Wenye kuwa baharini ni vyake. Uzajyayo taenda kubwo gukiranuka kwa ajili ya kuwa mwenye haki. Amen. Imana bakugisha. Mungu awabariki. Mu izina rya Yesu Kristo. Nongeye gusubiramo. Ninairudia. Ndaganira. Nitazungumza na wenye kuwa na furaha. Ndaganira abafite iminkanyari mu muhanda. Wenye wako na mikunjo kwenye kichwa. Sitazungumza na wao. Bali twongera tubibutse ko tuwakumbushe ya kwamba harusi imekuwa. Haleluya. Kabisa. Ibibazo mwanyuzemo. Shida mlizozipita byarakana gapfa. Ili ubyara kana gapfa. Anayezaa mtoto anakufa. Ubyara kana gapfa. Anayezaa mtoto anakufa. Urwara kujana mu hospitali. Unapogonjwa unapeleka hospitalini. Unaona huko uravamo pe. Kwa siku hii ukuntu ko tukutumba. Jinsi tunavisikia. Waya ko ukona tena ro byarahidi. Naona tena. Kuna maana cha mtu mugara. Angalia mpango kwake. Ngo batubye ngo bamujyanye ku hospitali. Nikwambia walimpeleka hospitalini. Ngo n'abaganga bamunaniye. Na waganga wameshindwa. Ngo kandi yo ndafite. Tena mimba anayo. Irangije amezi 12. Namaliza mwezi 12. Nubwo yarangiza 16. Hata kama namaliza dufite umugabo ukomeye. Ngo yitwa Yesu Kristo. Bwabuze kusoma amagambo y'Imana. Tutasimama tusome maneno. Ibice 16. Mwanzo 16. Murongo wa 7. Mstari wa 7. Kugeza ku 8. Hadi mstari wa 8. Uwo mwene data narahabonye. Ndugu kama amepata. Turaza gusoma wa Filipi. Tutasoma vile vile wa Filipi. Pardon. Turasoma Luka ibice 10.
Luka sura ya 10 ibice 10 sura ya 10 umurongo wa 38 mstari wa 42 hadi 42. mwene data uzi gusoma neza nadushakire Atakayeweza kusoma vizuri hanyuma atasoma. nanjye Na mimi pia ndashaka igitabo cya Yosuwa tafuta kitabu cha Yoshua ibice 14 sura 14 umurongo wawo mstari wa wake gatandatu wa 6 kugeza kwa 12 hadi 12. mwene data niba yabonye no mu gice 10 by'igitabo cya Luka Sura ya 10 ndani ya kipande cha mu gitabo cya Luka ibice 10 ndani ya kitabu cha Luka sura 10 umurongo wa 38 mstari wa 38 ageze kuri 42 kufikisha 42. nanjye ndasoma Na mimi nitasoma Yoshua ibice 14 sura 14 umurongo wa gatandatu mstari wa 16 kugeza kwa 12 hadi aya magambo tuyazana ni meza cyane. ni maneno mazuri Ufite ikaramu ushaka kuyandika, ukiwa na kalamu udafite ikaramu ayandike ku kama hauna giti nafasi ya kuandika maneno gazagufasha gazagukomeza itakusaidia izina rya Yesu. ndani ya jina la Yesu. Mwene data nasome Ndugu atasoma. dusome n'izina ry'Umwami Kristo. Amen. Nuko bakigenda aja mu kirorero, umugore witwa Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'Umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kumuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yamariye imirimo? Wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Amen. Amen. Subiramo uwo murongo ngo kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Amen. Amen. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilgali, kandi mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, uzi icyo Uwiteka yamvuzeho nge nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Barine? Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri Kadeshi i Barineya. No Mose umugaragu w'Uwiteka aguma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshye. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Jyeweho nomatanya n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Umurongo wa 9. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yawe rwose. Nuko Kaleba arongera avuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara imyaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka Imana abwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. Dore uyu munsi nshikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite ujya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umusozi Uwiteka yavuze ujya munsi, icyo gihe wumvaga ko abanaki bari bahari. Amen. Turi mu rugendo turihuta, turi mu rugendo turihuta, namwe dusigira isi tujya imbere, bihutira kunyagunamuranwa, turaganiye tutazongera gupfa. Turi mu rugendo turihuta, dutera intambwe dusigira isi tujya imbere, bihutira kunyagunamuranwa, turaganiye tutazongera tera intambwe gutera intambwe, mu Kristo,
turateranye. Amateraniro y'urimo nta bimuga bibamo. Amateraniro y'urimo nta bantu b'abanyantege nke bahaboneka. Abamaze gukwishuka batakigira amavuta yo kwisiga, iyo bateranye nawe itondo biraboneka. Ibiti bye biri gukara bitagira amazi, iyo bimanuwe hafi y'umugezi bigaterana hamwe nawe biratangira bigatega amaboko. Abantu bamaze iminsi batabyinira Imana ngo bayiheshe icyubahiro, bayishyire hejuru, iyo bateranye nawe bakumva ubwiza bwawe, bakumva impumuro yawe, baratangira bagahimbaza. Haleluya! Reka amateraniro yabonekemo kugira ngo nuyabonekamo abarwayi bakire, nuyabonekamo ibimuga bigende, nuyabonekamo intege nke zirangire, nuyabonekamo amagambo babagende, nuyabonekamo utegura abateranye mu izina rya Yesu Kristo. Ibihe birarenze, amasaha aratashye, ariko icyo tugusabye ni kimwe, ni ukugira ngo ijambo ryawe ritweze. Waje wese yamucumuyeho emera umubabarire. Turi abana b'abantu, tuvuga nabi, dutekereza nabi, emera kuko udaterana n'abanyabyaha, amaraso ya Yesu adumanure. Iri jambo dusomye mu gitabo cya Yosuwa hariho umugisha, ijambo risomwa mu gitabo cya Luka hariho umugisha, kugira ngo imitima y'abateranye buri muntu wese atahe yakubonye. Ntabwo dukeneye kureba umuntu, ahubwo dukeneye kureba Imana. Ntabwo dukeneye kumva amajwi y'abantu, ahubwo dukeneye kumva ijwi ry'Umwuka Wera. Karibu ku gicaniro, karibu mu baririmbyi, karibu mu yasamble. Hirya imyuka mibi yose, abadayimoni bose bashobora kuza guhisha, tubirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Kirere gihumanure kuko bigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Babasha kwicara. Tunanezerewe, tunayo furaha kugira kandi guterana hamwe nawe, kusanyika pamoja nanyi mara tena. Kuri musi wejo watubereye musi mwiza. Kwa kweli siku ya jana ilikuwa siku njema kwetu. Ni wangapi ambao walikuwa hapo? Mana ibahugisha. Mungu awabariki. Kwa jina la Yesu Kristo. Haja abashitsi mu nibande bashiramo kwejo. Wageni ni wagani waweze kunyosha mikono. Umwe tumemwona mmoja. Na uri umushitsi. Wageni ni wawili. Mana ihibazwe. Mungu ashukuriwe ndani ya jina la Yesu Kristo. Bene data bakundwa. Wandugu wapendwa. Twaganiye amagambo meza. Jana tuliyazungumza maneno matamu. Meza cyane. Matamu sana. Mbese kibihe bishiraje. Mbona nyakati zinaisha? Unatoka wapi unaenda wapi? Kodi kubona udahangayitse. Mbona wewe hauhangaike? Uvahe ukajya he? Unatoka wapi unaenda wapi? Byabari kugana ibwami. Alama za wenye kuelekea ufalme wanaoneshwa na kuacha. Barangwa no gusiga. Alama zao ni kuacha. Petero aravuga ati. Petero anasema. Ko twasize byose. Mbona tuliacha vyote? Bese mwami tuzahera. Sasa Bwana tutalipwa nini? Ejo twarahiye ko jana tuliapa ya kwamba tutarongera. Hatutaongeza. Kwikorera ibintu. Chukua mizigo. Tubivanyiriya. Tunapoitoa huko tubisiga. Tutakuwa tunaiacha. Tukamate vilivyo mbele. Tutakuwa tunaacha mabaya. Tushikilie yaliyo mema. Tuache udhaifu. Tushikilie nguvu. Acha kutokuomba. Tukamate kuomba. Gusigira amateraniro. Acha kutokushindana tukamate kukusanyika. Mungu awabariki bose. Na wenye walisema wote Mungu awarejeshe ndani ya jina la Yesu Kristo. Twabonye ko bigabwe. Tuliona kama ina migao. Kandi bigabwe bihe birindwi by'itorero. Inagawa ndani ya nyakati 7 za kanisa. Ariko Imana ishimwe mu bihe birindwi by'itorero. Tena Mungu ashukuriwe kwa nyakati 7 za kanisa na mimi nimepata muda. Mbese iyo babibwira Abrahamu bakarekeraho. Tulikuwa tunasikia kama ingeliambiwa Ibrahimu peke yake wewe ingelifuata na mkomezi kama Mungu angeliendelea na moyo wa dhamiri. Igihe cy'amategeko cyari kiraza wa sheria. Abo mategeko bari baraboneka bate. Wenye sheria wangelipatikana. None se iyo mu mategeko kama sisi tungekuwa kwa upande gani? Mungu alivipanga vizuri. Mungu uzalimuka. Hakuna mwanadamu ataweza kupotea keretse umwana wo ila mtoto wa kuangamia. Ndio Yesu yavuze ngo. Ndio vile Yesu alisema. Nakushimie data. Ninakushukuru Baba. Kwa wale ambao umenipatia. Hakuna hata mmoja aliyepotea.
ila mtoto Uwo yavugaga ni Yuda, ila ambaye alikuwa anasema na ni Yuda na n'abandi bose mwenzake bazaje Kaini, umutima wa Kaini, na wengine ambao watakuwa n'abandi na bose moyo kama bazifatanya na Kaini, Yuda, na wale ambao ariko watashiriki bazifatanya na pamoja na Petero, Yuda, wenyewe watashiriki na bakifatanya na Petro, na Paulo, bakifatanya na Rebeka, wanashirikiana na Rebeka, bakifatanya n'abahanuzi, wanashirikiana na wanabii. Mbingu inawangojea. bene data bakundwa rero. Ndugu wapendwa, sasa Twongere tubibutse yuko tuwakumbushe ya kwamba Imana Mungu yaduhaye parole. ametupatia neno. Sino mwayikomera amashimwe. Hamwezi kumshangilia kitu kitu. Hakuna kitu zaidi ya neno. Haleluya. Amen. Point focale yo kuja mu ijuru. Mbele Cyangwa ikintu cya ngombwa cyo kujya mu ijuru kitu cha muhimu cha kwenda mbinguni ni uguhabwa ijambo. ni kupewa neno, Ntabwo ari imodoka, sio gari ntabwo umugabo mwiza. au mwanaume mzuri. Ushobora kugira umugabo mwiza ukazarimba. Unakuwa na mwanaume mzuri unaangamia. Ushobora no kubyara n'abana beza ukazarimba. Unaweza kuzaa watoto wazuri Ushobora kuba unaangamia. n'agakumi keza, Unaweza kuwa uko msichana mrembo unapopita wanakufurahia, wewe unangojea moto. Ikintu cyeza umutima wa buri muntu Kile wese, ambacho kinatakasa moyo wa kila kikeza mtu, umutima wanjye n'uwawe, kinatakasa moyo c'est la wa parole de Dieu, ni neno la Mungu. ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Utarifite warahoma. Kama hauna neno umepoteza. Ugira umugabo mwiza, Kuwa na mume ugira mzuri, umugore kuwa mwiza, na mume ugira mwema, amafaranga, kuwa na pesa, ugira ubutunzi, kuwa na mali. udafite ijambo Kama warahoma. hauna neno umepoteza. Ese amagambo ni amina? Hii maneno ni kweli. Udafite agakiza Kama hauna wokovu, wahombye hakiri kare. wewe umehomba. Frere Branham ari kuvuga Ndugu ngo Branham anasema usumbwa n'isigara. wewe ni uko zaidi ya sigareti. Umuntu udafite iparole Mwenye hana neno, akaba adafite agakiza hana wokovu, asumbwa n'isigara. sigareti na mshinda damani. Ariko umuntu wahawe mesaje Mwenye amepewa agahabwa ujumbe, agakiza amepewa aruta wokovu, 10,000 monde. yeye anashinda ulimwengu 10. Amasi Ulimwengu Amerika, Afrika, sinzira muri Afrika n'ibihugu bingahe? Sijui kama muri Amerika Afrika amaze nka 50. nchi Ibyo gani? byose ukabirunga Ile yote ayo naikusanya. masiri mu icumi. Ile ulimwengu Umusere bw'amatera utazi no gusoma. dada mwenye Wakiri parole y'Imana. anapokea neno la Mungu, anawashinda wale wote, kubera bazashya bashire, kwa sababu bazakeka bavaho, wataruka ariko abafite ijambo ry'Imana bazakina intama, bazasimbuka, bazagenda bekuruha, abasore b'imigenda bazaruha, ariko bategereza Uwiteka bazava mu kagezi bajya mu mbaraga, bazasanganira Uwiteka yaduhaye ijambo rihabwa icyubahiro. Shimira Imana ampaye agakiza, shimira Imana ampaye ubuhanuzi, shimira Imana ampaye parole, shimira Imana ampaye abantu basenga, ikampereza n'abafurere cyangwa uhihi ndakomeye. ndani ya jina la Yesu. Tayazungumza mugabane wanjye muri message. Sehemu yangu ndani ya ujumbe. Haleluya. Amen. Mugabane wanjye muri message. Sehemu yangu ndani ya Bene ujumbe. data bashiki bawe. Ndugu na wadada. Reka mbagire kubwira. Acha nikwambie. Imana duhaye ijambo. Mungu alitupatia. Kandi ijambo hili duhaye. Anatupitisha ndani ya nabii. Inaandikwa ndani ya Amos sura 3. Hakuna chenye Mungu atasema bila kutuma wanabii wake. Na mtu mwenye uko nyuma atufuate. Tena atutazame usoni. Kwa sababu sisi ndio tungelikuwa na haya kuwatazama, kwa sababu nyinyi ni wengi. Hii maneno si ya ndugu Jonasi, si ya ndugu Jelani, si ya Jonasi, bali maneno haya ni maneno ya Mungu. Ni maneno ya kwenye kiti cha rehema, ni maneno ya mbinguni, ni maneno ya kututakasa, ni maneno ya kutubadilisha, kutupatia njia, ni maneno ambayo inakutakasa moyo. Ikiwa mabaya unabadilika, unapokuwa mabaya unabadilika, kama unaokolewa unaokolewa. Neno la Mungu ni kitu cha dhamani. Wenye hawana neno wamehomba. Kula vizuri, kula vibaya umepoteza. Kama mavazi umepoteza. Ukiwa na vazi za kuvaa, nguo na makoti, wewe hawana neno umehomba. Wokovu wa Mungu ni ya dhamani. Nashinda mke wangu, nashinda watoto wangu, nashinda wa ndugu, nashinda mbingu na ulimwengu.
aliyopokea neno. Mungu tumshangilie ndani ya jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndagane na wanezere. Nitazungumza na wenye kuwa na furaha. Na nitazungumza na wenye kuwa na furaha. Neno la Mungu ambaye anatuma kupitia wanabii. Mungu anatazama ngambo na ngambo. Anaona. Bora watu wa Ninawi wanaangamia. Acha nitume Yona. Haleluya. Amen. Unakubikurikirana. Unaifuata kwa kweli. Uzumva magambo avuye mu kanwa ka Yona. Unaposikia mwenye atasikia maneno kutoka kinywani mwa Yona, akabona mu mugabane, anaona sehemu tayari akiza. Kwa kweli ameokolewa. Amen. Amen. Niba Imana ishaka kurimbura Sodoma, kama Mungu ni tayari kuangamiza Sodomu, hakaboneka Lutu, kunapatikana Lutu, akabona mu mugabane, anapata sehemu. Lutu anapona na wasichana wake. Usisizie Lutu anapona. Mwenye Lutu anapona na wageni wake wanapona, wengine wote wanaangamia. Kubona ijambo, kubona umugabane, kupata sehemu mu parole de Dieu, ndani ya neno la Mungu, parole de Dieu, ndani ya neno la Mungu, ijuru tayari kupewa mbingu. Hari igihe abantu bavuga ngo, kuna wakati watu wanasema ngo ngengo wazambi byicaro ngeze mu ijuru, mimi nitapata makao nikifika mbinguni. Nzicara frere ngo bazahate ngo ngikandagira ngo pa kwenye nitakaa watapatayarisha nikifika, watanionyesha kiti changu. Ikere yawe kuitegura kiti chako na kiandaa leo. Nzicara kwategura nitakaa na utapanda leo. Kama utakaa leo, kama hautakaa leo, naambia wateule kazi yangu ndani ya ujumbe, sehemu yangu ndani ya ujumbe. Haleluya. Amina. Kubera inka, kwa sababu ngombe ntabwo bayibaga bakoresheje ibisu, hawamchune wakitumisha visu. Ntabwo bayibaga bakoresheje imipanga, hawachune wakitumikisha mpanga, wanaanza bayibagira ku rupapuro, bari wanaanza kuchinja ngombe kama karatasi. Wenyewe watakula wanaachiwa imipanga, mpanga na visu vinakuja baadaye ya kukimbia kwenye karatasi. Jina ya Asheri kama haiko ile ngombe hatakula. Jina la Asheri kama haiko hatakula kwa ile ngombe. Wanachinja kwenye karatasi na mimi niandike, na mimi nitapata sehemu. Wanaandika Asheri basi hii sehemu moja, sehemu nyingine asifiwe only sehemu moja, makeza sehemu nyingine, kandori sehemu yake. Mara kuitengera hapo, maliza kutengeneza kwenye karatasi, utafute malembelembe, bashatsa makoma, unatafuta malembelembe ili waweze kuchinja wanyama wamekula zamani. Mimi naambia wateule kama Mungu ambao tunaenda wenye nani wamewatayarisha zamani. Sio leo, wameandaliwa zamani kama inaandikwa hivi. Tusomee Warumi 38:37 inasema nini? Warumi sura 8 mstari wa 31. Nubwo bimeze bityo tuvuge iki? Mbese ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Tuseme nini? Imana ari mu ruhande rwacu. Urekera frere. Simamia pale ndugu. Ahigwa. Heri. Abasere. Wadada. Wenye wako ndani ya upande wa Bwana. Nuzacha mu gitondo. Unapokucha asubuhi. Ukikanga uri mu ruhande rwa Satani. Unashituka uko ndani ya upande wa Shetani. Uri mu ruhande rwa Bwana. Unashituka uko ndani ya upande wa pepo. Umejua kama umelaaniwa. Seme. Besu Imana kama Mungu. None ubwo bimeze bityo tuvuge kindi iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ese mufite umubisha? Muko na adui? Jere wandi kubona mwimisi. Mimi naona kwa hizo siku mapepo watakupitua sasa, wamekuuma. Kama Mungu ni upande wetu, sasa adui wetu ni nani? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu,
mbese ukitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore? Simamia pale. Bareka mabwiri. Acha niwaambie. Abagomba kubarega baraneshejwe. Wewe apostati wameshindwa. Haleluya. Amen. Nini zaturega? Nani mshtaka yote? Shetani. Mbega sasa wamfuna wiringirana. Yule ndugu ambaye kuna mtima yakoze. Ukiona matendo yake. Satani ati ngo Shetani subiramo nguki? Ndio ndani nifikie. Namubonye ari gutamba. Nimemuona kitoa zabiu. Imyenda yari yambaye iteru bizinga. Manguo zake zilikuwa zinachafuka. Senyera baraje. Bwana alikuja. Ati Yesu wawe. Oya siwa. Uraga shumi. Wewe ni namba ambayo nitosha ndani ya moto. Bakuvane mito wali wambaye. Kuondoe mavazi. Kuvarisha manguo mazuri. Nini zaturega? Ni nani msitaka? Nani msitaka? Yesu alitusamehe. Alitusamehe. Hata kama unanisitaka. Yesu amenisamehe. Hata kama unanisamehe. Yesu amenisamehe. Haleluya. Amen. Mungu apewe heshima. Mungu ashukuriwe. Amen. Ariko uzi kugira ngo Venuste. Najua ili Venuste aje kurega ura musaza. Aende kumstaki mzee. Ndamuheza moye. Ataelekea ndani kama anatoka ndani. Venuste aragiye. Venuste anakimbia. Aje kurega ura mzee. Aende kumstaki mzee. Aje kuhagera. Anafika. Sangavu karahashi. Pe. Mzee, baba. Waje kurega. Wewe ndio umekuja kusitakiwa. Venuste. Uzongera kurega pe. Mustaki tena baba. Aramujaya ndije. Baba. Chokesha. Yesu anatubabarie. Yesu ametusamehe. Yesu alimwanga damu. Amen. Hatutaangamia kwa sababu damu imemwagika. Ndugu Branham anasema hakuna mtu mwenye ataangamizwa na dhambi. Ataangamia kwa sababu hakutubu dhambi. Kwa sababu sote ni wenye dhambi. Sote tuko wadhaifu. Kama hautubu unakamata dhambi. Unakamata dhambi. Unakuja kusanyika. Unakamata ingine dhambi. Najua kama niko ndugu hatari. Lakini Mungu Yesu anachichaye kutaba imbabazi. Imana yamenye. Yarababariye. Yarabatoranije. Imana tuhereze kila Mungu apewe heshima. Ainuliwe. Leo hata milele. Amen. Amen. Frere mushakurekera aho ngaho. Ukipenda umalizie pale wengine watasoma ifatao. Twashatse kuganira n'iki. Chenye tutazungumza ni hiki. Mwana wanjye ni message. Wakati wangu umugabane wanjye sehemu yangu ndani ya ujumbe ni message y'igi ndani ya ujumbe wa wakati ambaye inaandaa bibi harusi. Hari abakatikati nangwa se abatonere. Kuna wakatikati yani watonere. Bumvishije iby'Imana nabi. Walisikia habari za Mungu vibaya. Bagezeho bita Branham ngo yabaye Imana. Walimuita Branham kama ni Mungu. Bamwise Imana kubera iki? Walimuita Mungu kwa nini? Nuko Frere Branham yahawe ijambo ritegura umugeni. Ni kwa sababu ndugu Branham alipewa neno ya kuandaa bibi harusi. Branham ugomba gutegura umugeni. Wao walibadilisha kama ni Branham ambaye anaandaa bibi harusi. Walibakia wakimwabudu na nini nabii ambaye anachukua neno. Kuna ndugu Eugene na neno la Mungu ndani ya Eugene. Na ndugu fulani na ndugu mwingine lakini kuna neno la Mungu ndani yao. Hatuabudu ile ndugu, tunaabudu neno la Mungu ndani yake. Usikuwe mtu akusema mimi najua kusema vizuri. Heshimu neno la Mungu atoshi. Hatuna wabisho. Bali neno la Mungu tunaheshimu ndani ya watu wa Mungu. Ukuvuga ngo abatonere aho niho bagwiriye. Bali ndio kwenye walianguka. Wakatikati nao baguye mu kubura umugabane mu jambo Frere Branham yabwiye. Walianguka kwa kutopata sehemu ndani ya neno ambayo alihubiri. Hakuna hata kitu kimoja chenye nabii alikosa kusema. Kama ni vile vya kusuka nyeri, vile vya periki
hiki nyere badia alisema nawe leo unachukua unaweka kichwani ijambo ry'Imana kamati na vipiga kichwani neno kushinda kwa sababu huna sehemu. Ijambo ry'Imana neno la Mungu bari mpabwa bayiga iryo jambo kupata sehemu ndani ya ile neno ambao wanahubiri bitwa bakatikati kuko babuze ijambo ry'Imana bakatikati kwa sababu walikosa neno la Mungu walikosa ndani ya bitwa bagendini wanaitwa wenye wanaitwa abasepake bakitwa amadini ntazi zero Imana ryatanzwe kwa sababu hanyuma batolewa walikosa sehemu. Haja kugwa niki kuanguka ni nini? Kuwa nukuru mugabane mu byo kuanguka ni kukosa sehemu. Haja kunaza mu rugendo kushindwa ndani ya safari kufanya nini? Imana ikukubwira kushindwa ndani ya yenye Bwana kuhubiria. Panga abafere niki kukataa wa ndugu ni nini? Kunabura umwanya mu jambo kukosa sehemu ndani ya neno ambayo inakukaziria kupenda wandugu zako. Kusema vibaya wandugu zako ni kukosa neno la Mungu ndani yako. Naye kukubalisha ya kwamba ndugu yako mtaenda katika mbinguni. Kukuwa na wivu ni umwana mu jambo ry'urukundo Imana agwaje ya neno la upendo ambao unalipenda kupenda ndugu yako. Haleluya. Umugabane wanjye sehemu yangu ndani ya ujumbe ni kama kuzaliwa. Ni kama kuzaliwa. Ni kama kuzaliwa. Ni kama kuzaliwa. Befrere Obedi. Ndugu Obedi. Buri mwana wo kwa John. Kama mtoto wa John anakuja kukuuliza urithi. Befrere waje. Ndugu yangu. Nani? Hamenya. Ndugu wangu Hamenya. Mwana wo kwa Eugene. Mtoto wa kwa Eugene. Hamenya ro. Atakuja kwako. Kama nipatie sehemu. Ndanakureba. Nitakusitaki. Wamubaza uti. Utamuuliza. Wamubaza uti. Utamuuliza. Mbewa mwana we. Mtoto yangu. Harya. Sasa. Ndebera. Wo witwa nde? Unaitwa nani? Jina lako nani? Nitwa Habimana. Mimi ni Habimana. Habimana. Kandebe ni karte yaje. Ushaniona kama na. Kona ari mukuru Habimana nde? Habimana nani? Nese narakubyaye wangize ubuzimirira he. Bene da. Frère Frank yavuze ko l'état de jouer est terminé. Wakati ya michezo imekwisha. Igihe cyo gukina mu message kirarangiye. Michezo imekwisha ndani ya uva mu bikundi. Utoke ndani ya uva mu bibina. Utoke ndani ya uva mu kimenyane. Ntabwo uzaragwa ahantu utavutse. Aza baba kuzaliwa. Haleluya. Ntabwo uzaragwa. Hautariki. Ahantu utavutse. Mahali ambapo hakuzaliwa. Hari wezekana. Habyashoboka. Bakagushaka mu gitabo bakakutafuta ndani ya kitabu na kukosa. Yitwa Nyiramajeri. Mimi ni Nyiramajeri. Naragiye Masisi. Nilikuwa nimekimbilia Masisi. None sasa twatandukanye kera. Manza waranyibagiwe. Sasa ulikuwa umenisahau. Hari umubyeyi wananiba kumenya rangu. Mzazi ambaye atasahau mtoto wake. Imana inatuzi. Mungu anatujua. Ituza amazina. Tujua majina. Izina aho tumara. Izina aho twirirwa. Hazina ry'umwana w'Imana. Kuna jina la mtoto wa Mungu. Izapotera nayo. Ambayo itapotea. Noneho rero. Sasa abana watoto basaba umugabane bagasaba uriti ahantu bavutse mahali ambapo walizaliwa. Amen. 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 Aya magambo Imana ihumugisha. Nababwira n'amagambo meza cyane. Muyategera amatwi kandi gazabafasha. Tena itawasaidia. Bimeze nk'amata nk'inzu. Ni kama nyumba. Bimeze nk'inzu. Kama nyumba. Bimeze nka iriya nzu. Ni kama ile nyumba. None se iriya nzu. Sasa ile nyumba iyo bazanye amatafari kama wameleta matofali bakayazana hapa kunyumba wanakuja hapa kwenye jengo itafari tofali ili kwamba kuja hamwe n'ibindi mimi nakataa kwamba baralifata bakarichoma wanaikamata wanaitengeneza nenda mushiki wanyu ndugu dada yangu ni usaza kuja mwisho kama unapenda kwenda jambo ry'Imana ari gucoma bali neno la Mungu ikutengeneza kuko ntabwo washyirwa ku nyubako hautaweka kwenye utari wacoma mushyirwa ku nyubako utatengeneza ili nawe uko hagati baraza gushyiramo kasi na unajua kama katikati wataweka simenti jebajegeza watingize yewe mama Afya na mama Oliva kweli barakomeye pe Afya na dada Oliva ntabwo bakomerwa n'ikimenyane hagati y'amatafari hari umwuka wera. Haleluya. Hari umwuka wera uhuza abafurere, hari umwuka wera uhuza abataziranye, hari umwuka wera uhuza abantu bari kujyana wanakuwa bagatangira bagakundana wanaanza kupendana. Uko mutankunda kama hautaenda mw'ijuru gutese utaenda mbinguni je wawe nawe ni wangu hajya nubwo mfite ibintu wenda bihenga
kupegama. Niko na mkono ambaye imelema. Ihangane intege zanjye. Ahubwo nsengera. Sababu tutariki pamoja. Iri ni shari. Iri ni mahane. Iri ni umujinya. Iri ni mutandukana. Mujadari na kuachana na kutetana wamoja kwa wengine. Kwa sababu mbingu kuribonamo umugabane. Ni kupata ndani sehemu. Bene data bakuru. Wandugu wapendwa. Bani babyereza umugisha. Awabariki. Mwizina ndani ya jina la Yesu Kristo. Niko bimeze. Ndio vile. Abantu bose baguye. Watu wote ambao walianguka. Frere babuze umwanya mu jambo. Walikosa nafasi au sehemu ndani ya neno ambayo babuze walikosa sehemu. Walipokosa sehemu walianguka. Acha tukamate kama wabini. Kama unafika barabarani unapata wabini, unaona wabini wanavaa buchi. Na mimi kwenye kazi kwenye mimi natumika. Mbona bya bindi byo bano bambariraho? Naona na hivi ndio wenyewe wanavaa. Nukuvuga ngo nikuseme imoni kwirukana ulimwengu unakimbia sana kwambara n'ubusa kufika wakati mtu atasikia kama ataenda vile alivyozaliwa ariko abana b'Imana lakini watoto wa Mungu bizabafata haitawakamata kwa sababu bafite umugabane na sehemu jambo wigishijwe bafite umugabane na sehemu abo rero wale sasa ariko abambara ubusa waache wavae buchi bifata uko bashaka waache wazikamate jinsi wanapenda kwa sababu wenyewe mnangojea wao hawangojei hivyo. Bene data bakuru wandugu wapendwa abasize amaraso ku nkomanizo walioweka damu kwenye visingiti Mose akibabwira ko wakati Musa aliwaambia bahise babona umugabane walipata sehemu ndani ya ile neno urupfu barusagura mauti urupfu rurabasagura mauti abandi barapfa wengine walifariki walikuwa Gosheni walikuwa na salama fasi nyingine waliachiliwa kwa sababu walipata sehemu ndani ya neno ya kutegea masikio maneno haya kwa kuwa iyo uyafata kama unaikamata waanza kutuyasige ku nkomanizo da walisema tupakae kwenye visingiti aje kwisigira hara ku dirisha acha niweke hapa kwenye dirisha ngasiga unapakaa na waanza kutuyasige ku nkomanizo wasema tuweke kwenye visingiti yeye kwasiga inyuma ku kibambazi mimi naenda kupakaa kwenye kibambazi wako ni mugabane mwito jambo walipata abachize bose wale walipona na abasize ku nkomanizo waliweka kwenye visingiti bene data bakuru wandugu wapendwa na n'uyu munsi na siku ya leo mfuko abahiseho bera maso ya Kristo sababu abakomanizo z'imitima Yesu bashimwe Yesu bahembe cyubahiro Bwana abizi na Yesu ashukuriwe ndani ya jina la Yesu haleluya haleluya Yoshua baramubwira Yoshua aliambiwa niyo magambo twavuze ndio maneno ambayo tumesoma komera kuwa nguvu shikama kuwa nguvu komera imarika nimvuga Yoshua ujye wambo nigihe sema Yoshua useme ni mimi tena kujya muhereza message ku bantu usipatie ujumbe kwa mwili izo message zose zicho gihe wote na ile wakati izacu yetu Mose yarakomeye Musa alikuwa Mungu Yesu ntamukomeye huko na nguvu ngo Miriam yafashe ingoma we Miriam alishika Kama musalasa watambe huyu dada Yesu yuko na ngoma umwuka wa Miriam roho wa Miriam wamuhejeje kuwa Imana aliyempatia kumheshimu Mungu na kupiga ngoma njoo roho ambayo umwuka wa Mose roho wa Musa yo mukuri mu bafurere njoo roho ambayo iko ndani ya wandugu hanyuma rero sasa mwisho aramubwira alimwambia komera kuwa nguvu shikama imarika nawe mbe gukomera na wewe unakubali wewe ushikama mimi message bali kuimarika ndani hauzai mama friend utatoka ndani umunsi wayisohotse wakati utatoka ndani uzagira mubonye amahoro utajua kama unapata usafi kiva kimoja kinakuja kingine kinakuja kugeza igihe n'ipantaro uzayigurisha fika wakati na suruali itauzishwa message wakati mtu anatoka ndani ya abameze mbese ngo sinzi ko nabigerera kama masichini nongera kubwire ngo nikwambie ya kwamba bigumemo baki ndani komera kuwa ndani pamoja na Mose kama vile niishi na nawe tuko zabana nao utaishi pamoja nao abene kama watu mzakanagira basi wote ambao utakapokuwa nitakupatia ile fasi hegi migabane ona sehemu hegi miradi ona uliti Yesu yaratukunze Yesu alitupenda tachi na taduhaye Yesu yaratuhaye na hakuchubahiro apewe heshima Yesu Kristo ndani ya jina la Yesu Kristo hanyuma kwa mwisho yaramaze gupfira
gupfira ku musozi witwa Nebo. Alikuwa amekufia kwenye mlima Nebo. Yoshua anakomeza urugendo. Yoshua aliendelea na safari. Ariko reka nongere ngaruke kugira ngo byumve neza. Hata nirudie ili uweze musikie kwa makini. Uko ni kwa kuwa Yeriko itahinditswe n'urusaku. Haikuangushwa na fujo au cherere. Ese amagambo nayamina? Hii maneno ni ntabwo Yeriko bahiritse kugurusaku. Yeriko haikupituka kwa sababu ya Yeriko yahiritswe. Yeriko iliangushwa. Ijambo Imana yabwiye Yoshua aho uzakandagira ndahamuhaye. Utakanyanga nitakupatia. Mbega akimubwira iryo jambo alipomwambia yeye akibona n'umugabane alipopata sehemu Yeriko ilikuwa imeanguka. Haikuwa kufika tu. Ariko Yeriko yahiriye cyane. Wakati Yeriko ilikuwa imepigwa. Ntabwo gusengera umurwayi kuvuga amagambo menshi yo kuombea mgonjwa na maneno mengi haitamponesha. Aho ijambo ryo kuvuga bali neno ya kusema imitima ya Yesu Kristo kwa sababu ya Yesu Kristo magonjwa yamepona mu mutima umurwayi bwagiye magonjwa imekimbia. Amen. Kama bajya bagenda kuba gusengera pepo hawaenda wakati wa bagenda wanaenda ijambo ry'Imana yirukana abadayimoni umurwayi hagazemo wakati urusengera hagazemo na muombaji kwenye anasimama. Umugabane wanjye ni message. Sehemu yangu ndani ya ujumbe. Nicho kigezweho friend. Ndio yenyewe nafikiwa. Mwene data mushiki wanjye. Ndugu na dada yangu. Ese mwabonye ko Imana yaduhaye ijuru cyera? Mumeona kama Mungu ametupatia mbingu. Umugabane mw'iyi parole. Hakuna kosa sehemu ndani ya nayo. Iba yakwimye ijuru. Mungu amekuima mbingu. Nongere kubwire. Niongeza nikwambie. Kalebu mwene Yefune. Kalebu mtoto wa Yefune. Uko twasomye vile tumesoma. Asanga Yosu. Alimkuta Yosu. Namubwira tuzi by'Imana yavuze turi hahana. Najua ya kenye Mungu alisema kwangu. Nafite imyaka 40. Nilikuwa na miaka 40. Imyaka 85. Sasa leo niko na miaka 85 na ningali ndani ya ujumbe. Karibu message. Ningali ndani ya ujumbe. Ntabwo nigeze mbiva. Sikuanguka. None by'Imana yavuzeho. Yenye Mungu amempereze Yoshua. Uriti wangu kwa sababu nimeambatana na Reka Kalebu umuhereze umurage. Sasa kusudi apewe. Reka bamuhereze umugabane. Ili apewe umugabane mu message. Sababu alipata uriti ndani ya ujumbe. Wenye watasaba. Abakeneye ijuru bose. Wenye wanaita. Abakeneye elevema. Abakeneye kuzamurwa. Abakeneye gukora ibitangaza. Abakeneye kubaza amahanga. Bamanza bafata umugabane w'iparo. Wanapata sehemu ndani ya neno. Udafite ijambo ry'Imana. Kama una neno la Mungu. Ubone umugabane. Upate sehemu. Ibyo bari kubwiriza. Wanahubiria. Ngo birarangiye. Wahombye hakiri kare. Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Bene data bakundwa. Ndugu wapendwa. Kubera turi kwihuta kugira ngo turangize. Tunaharakisha ili umugabane wanjye ni message. Sehemu yangu ndani ya ujumbe. Turuko turi bitewe n'umugabane twahawe. Tuko hivi kwa sababu tulipewa urithi. Ntabwo twogosha umushatsi kuko tufite umugabane mu message. Hatunyowe nywele kwa sababu tuko na sehemu ndani ya ujumbe. Ntabwo duterana nk'abanyedini kuko burya dufite umugabane mu message. Tusanyike kama watu ya madhehebu kwa sababu tuko na sehemu ndani ya ujumbe. Ntabwo duteranira ku byaho turabyihana. Hatukusanyikie bali tunatubu kwa sababu tuko na sehemu ndani ya ujumbe. Imana ibahereza. Mungu aiwapatie. Iyo biri kuvugwa gutya. Kama inasemeka hivi. Ntabwo ari ibyanyu. Si ibyanyu. Iyo biri kuvugwa. Kama inasemeka hivi. Urabifata ukabona umugabane wawe. Unapata sehemu yako. Kandi bashoboze. Mungu awawezeshe. Izina rya Yesu Kristo. Hanyuma muhereza Hebron. Mwisho alimpatia mlima Hebron. Amuhereza umusozi wa Hebron. Alimpatia mlima Hebron. Na walishimwe aravuga ati. Na yeye alifurahi. Imana ishimwe. Mungu ashukuriwe. Ndio naburanyaga kwa sababu urithi wako na uzishima. Na utafurahi. Unezererwa. Utafurahi. Ibyasezeraniwe. Wakati iliyohaibiwa unapokanyanga na miguu yako. Nasema. Imana yavuzeho. Mungu amesema kwamba hivi birasohoye. Ndio hivi vinatimilika. Dufite amasezerano. Tuna ahadi. Zabashumbusha. Nitawarudishia. Kamuzazi. Ile ambayo ilikuliwa na wanyama. Zabashumbusha. Nitawarudishia. Ibyariwe n'umurima. Ile ambayo ilikuliwa na wanyama. Nitawarudishia. Ile ambayo ilikuliwa. Wazikomeye n'abateje. Ile ambayo zile magonjwa na hatari zenye niliwaambiwa. Muzamurwa mu ntege muhabwa imbaraga. Utatoka ndani ya madhaifu uweze. Zabavana mu mutima umeze nk'ikibuye. Utaondoa ndani ya moyo wa jiwe. Umutima warashakiye. Haleluya. Ayo amasezerano. Ile yote ni ahadi. Kwa nani? Ndabaza ni kuri bande. Ninauliza ni kwa nani? Ni kuri bande. Kwa nani? Ijuru ni ry'abande. Ni ya nani? Amasezerano ni y'abande. Ni ya nani? Amavuta ni ayande. Amavuta ni ya nani? Haleluya. Ni abavukiye. Imbaraga ziye. Ndani ya neno la Mungu. Haleluya. Ntabwo Imana yakwibeshya. Mungu hatajidanganya. Ntabwo yakwibeshya. Ntabwo yakwibeshya. Hatajidanganya. Ntabwo yakwibeshya. Hatajidanganya.
Frère Branham aravuga. Ndugu Branham anasema ukubona inuma kama vile unaona ua idakunda kugwa mu biko, hapendi kuanguka kwenye mkoha mu bishubi ndani ya miba, ni kumuka wera ndio vile Roho adakura hava dakijije, hataweza kukaa mahali ikimbaraga z'Imana zitakuzaho, ndio vile uramutse ufite ibintu kuja kushika kwako kama unapita muri primaire kutoka ndani ya wingia muri secondaire, muone kwa ndani ya shule ya juu, uva muri primary school mutoke ndani ya shule muri high school, muhamie kwa shule ya juu, university ndani ya Marita yakira Yesu. Marita alimpokea Yesu. Esa tukujana pamoja. Wewe mtaka kusinzira frere. Marita yakira Yesu. Marita alimpokea Yesu. Aramubwira ati alimwambia nikaje kubaga ihene. acha nimchinde. Watangiye kubaga. Watangiye gukaranga. Niba ramagaze yaragoceje. Niba ari mugera yaragoceje. Niba ari hagara yotsa. Zaramucamo. Amatamati. Ibikijyanye mugura b'amahomati. Byari byose byaguzana. Yajyana ikigira by'amahene. Hakaranze bia. Nawe iyo waciye umuntu ukomeye rero. Kama nawe umepokelewa kama mgeni wa Yesu mandira biraba biki. Wewe kama unampokea mgeni wa Yesu. Ndio kwa pastor Mulumba. Ni tembelea ndugu Mulumba. Araza n'ibintu kumeza. Leta vitaka. Itana muri ibintu bingana mucyo frere. Tumba nyaita. Iyo waciye umushyitsi. Kugira ngo ntabwo arahanga. Noneho Marita nawe aratetewe. Arakantewe. Amahene. Amafilipi. Amacapati. Ibi byose ni ibyawe. Hanyuma abagore b'iteka rero uziko bakubitaga bakubitaga no kuba mu muriro tangira yihagaze abayinjiye mu mubiri uziko Maria ntereranye. Unajua kama Maria ameniachilia kazi hadi kumbe aho Maria yicaye na Yesu ari kumubwira ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Tuzajya muri horane. Amina. Hodi. Birabujije. Ni katazo. Nongere nsubiremo birabujije. Kwambie nirudilie ndani ni katazo. Malaika araje gukubita umugore wa Branham. Malaika alikuwa anataka kumpiga. Yaraje kumwica Frère Branham amusabiye imbabazi. Na kumuua. Ubwo yaje kubitunga papa. Kuma Branham akuvugana n'Imana. Branham alikuwa akiongea. Ndavuga cyane ku bagore b'abakozi. Sema wanawake. Ndavuga cyane ku bagore b'abafrere. Mujya mwirinda gukubita inzugi mu gihe abafrere bari gusenga. Ejo mutazahura n'akaga. Nongere mbwira barango Imana ibapereza umugisha. Nawe araza arakomanga. Piga hodi. Akomanga. Alipopiga hodi. Urinde? Wewe ni nani? Jewe ni Maria. Mimi ni Maria. Ni Marita. Mimi ni Marita. Ni ibiki? Ni nini? Yesu babarira. Yeye ni samehe. Dore Maria yadereranye. Maria ameniacha. Nokenya kaguru k'inkoko. Tumechema mkuu. Nakaguru kene none biri kuncanga kujya mbihindagura. Tumbalisha kwa kuwa. Hapo ni bimwe biraceka. Mmoja vitakuwa vitarungura. Mbega abanyamubiri. Ona watu ya mwili. Ntabwo ibinyamubiri babihuza n'iby'umwuka. Vitu vya kimwili na vitu vya kiroho vya Niba masaa. ukotsa Kama ni kuchoma ni niba kuchoma. gutera Kama ni kukusanyika ni niba kukusanyika. ari kampani ni Kama kampani. ni kazi ni Niba ari amateraniro kazi. Kama ni boneka. kusanyika upatikana. Amen. Niba tubatera naboneka. Kama ni kusanyika Niba ni upatikana. bisi yindi jya Kama ni kubyara. wakati ya kazi uende kwa kazi yako. Tera gufata iby'Imana. Usikamate mambo ya Ubihuze hamwe n'ibyawe. Nikutanishe na yako. Ibintu byawe bitumye tubana mu kirere cy'umwuka. Hejuru y'inyama. Reka kubwire wa musero. Uyu Maria yahisemo neza ahawe umugabane atazakwa. Kuko ari gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Ibyo byurimo bizashira. Ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Nanjye muganshimira abafrere. Abatuye mu izina ry'Umwami Yesu. Ahisemo umugabane mwiza. Abemeye kuba abasere. Abazana n'abadive bagahindukira. Abana basapake bagahindukira. Iyo Mana mwikomera amashyi.
bawuhabwa wanaipewa mu bintu bibiri. ndani ya vitu Cyambere viwili. Mgao wa kwanza ni amatwi, ni masikio, cya kabiri mgao wa pili ni macho. kuko Yesu yaravuze Sababu Yesu alisema murahirwa cyane heri kwenu amaso yanyu abona, kwa sababu macho yenu mukabona ibyo abandi batareba, kandi murahirwa muko na amatwi yanyu sababu masikio yumva ibyo abandi batari kumva. unasikia wenyewe wengine hawasikii. Mureba levema, Mnaona kunyakuliwa, abandi bakareba Amerika. wengine wanaona Amerika. Mwumva iparole, Sikia neno, abandi bakumva imigani. wengine wanasikia mezari. Inkoko y'amwanyi n'ipusi, Kuku ilirafikiana na azi pusi yusawe. sana puse keki. Umugore we yatumwe, Ule ni mwanamke haleluya, mwaka bw'Imana. taifa ya Mungu. Ukiyoboko Ile kuku iriruka kimbia irayije musi rutaro, haleluya, mwaka bw'Imana. Yesu aho hantu ni parole, aho hantu ni kugakiza. pale kuko ndani Ushimye Imana kwa ijambo, nasubanye mu migani. kutoka ndani ya Ibyo mezari. Pawulo ati, Paulo alisema imigani y'abakecuru mezari zamwiteza wazee huku naitupia mgongo. ibisigira abagenzi. Tuiachie watu ya madhehebu. Imana ibahe Mungu awabariki ndani ya jina la Yesu Kristo. umugabane wanjye ntazapfa, Sehemu yangu ambayo umugabane sitanyang'anywa. wanjye muri mesaje. Sehemu yangu ndani ya hii ujumbe. Amen. Amen. Kubera mu gitabo cy'ibyahishwe Kwa sababu ndani ya nta mwanya dufite kitabu ngo tubasome mwajya mubyandika. nafasi mtaandika. Amatorero yose uko ari arindwi Makanisa yote jinsi ni sawa. yose yo mu Efeso Ndani ya Efeso. biranditswe ku mpamvu ku mwisho. Kwa kwenye mwisho Ufite amatwi mwenye kuwa na sikio Niyumve asikie ibyo mukabwira amatorero. yenye Roho anaambia makanisa. bageze ku gisekuru cyacu. Wanapofika kwenye kizazi Yesu aravuga ati, chetu, Yesu dore anasema mpagaze ku rugi ona nasimama kwenye Ndakoma. mlango nabisha. ndakomanga, Nabisha. umuntu niyumva ijwi ryanjye Mtu akisikia sauti yangu agakingura, afungua zinjiriwe. taingia kwake Usangie. nichangie naye. Umubiri wawe ni inzu y'Imana, Mwili wako ni nyumba ya Mungu. umutima wawe ni urugi rw'iyo nzu. Moyo wako ni mlango wa ile nyumba. niwemera gukingura urwo rugi, Unapokubali Yesu akinjira, Yesu anaingia uzamuha umugabane utazapfa. pewa na kutakume pesa Bizi amabi, lakini wanafunga Yesu banze bamuhejeje hanze, Yesu wanamubakilisha nje. bagumye kumuheza hanze. Naendelea kumbakilisha Nagira nje. umuntu bateranye, Naambia mtu niba aliyekusanyika, uri umusore, kama uko niba kijana, uri umukobwa, kama uko bibi, niba uri umushyitsi, kama uko mgeni, niba utari wabatizwa, kama hujabatizwa, batizwa none. batizwa leo. Hari igihe wagera hariya, Huko akatafika pale, nzabatizwa ndebe. iweke kwenye kalenda, Kandebe kuri kalendari. nione kwenye kalendari Tariki 30 tarehe 30 nzafite birthday. takuwa na tarehe yangu ya kuzaliwa. Tariki 25 Tarehe 25 mfite ibirori di. na sherehe Hari ibirori batumiye. huko Karama ambao Uzi kuzagezayo? wewe unataka kama utafika Waba no mu company, takuwa na huko ndani ya kazi, nasikia pumzi zinatoka. waba mu modoka, Uko ndani ya gari, nasikia pumzi zinaenda. umuntu ni ubusa. Umuntu ni ubusa. Ukorera Imana bigishoboka. Tumikie Mungu. Mwizere Imana bigishoboka. Muamini Mungu. Nawe upange ejo, Kupanga ya kesho ni ya wakesho. Yabwira bera ngo, Waambie wateule, ubaha Imana tuheshimu bicitwa none. ikiitwa leo. Reka gupange tuzabatizwa. Tupange wakati ya kubatizwa. Hari ibyo zanze imodoka ikaguma. Sasa unapofika nje unagonga na gari. Nta murwayi ndwara ikamuhitana. Unagonga ugonjwa na kupitua. Bagira umusore se. Mbona mimi ni gari kijana? Abasore bapfuye bangana nawe. Unajua wa vijana ambao walikufa ambao ni kiwango cha Ko nyiri inkumi se. Sasa mimi niko msichana mrefu. Abasore batubwira ijana avuga ngo, Kuna ndugu ambaye ngo bakavuga ngo baramanzanya ngo bagise. walisema toa waanze kukula raha Sigiteri yakoresheje. huko. Aha. Ubwo rero mwene data, Ndugu, sasa iminsi yo gupanga wakati zako ubuzima bwawe, kura niyo minsi bazamuza ifirimbi, gakuka kawe kavuye. moyo wako unatoka. Abakobwa bangana nawe barataje. Dada kiwango Nawe urabizi mesaje wakuka. nao na wahubiri Nzababwira uzashakira. Uzashakira ni upanga iminsi yawe. wewe utapanda siku zako. Mwene data, Ndugu, ubona umugabane mwimesaje. pata sehemu ndani. Yewe mushiki wanjye, ubona umugabane mwimesaje. Pata sehemu ndani ya ujumbe. Suzugura, Mudharau. suzugura shehe, suzugura abafurere, Mudharau. suzugura ijambo ry'Imana. Lakini usidharau neno la Mungu. Iparole y'Imana yubahiriza. Neno la Mungu heshimu. Amen. Baramukola ku kanya. Alikuwa anasikia ile wakati. Imboni ikibaza Filipo. Toasha na muuliza Filipo. Kandi ngaya mazi. Maji ni Ikibuza kuba nini tukwanyije. ambayo niliuliza Baba bafite gukora. walikuwa na vya kufanya, Bakomeza batatu. lakini wanakataa kuendelea bila kubatiziwa. Ikoni imyenda mfite nta
bakubwira ngo imyenda turayibuza. Walikwambia kama tunakosa mavazi. Ingewe kubatizwa bo nzabatizwa rimwe na. Nitabatizwa limoya na. Uzabatizwa rimwe na. Nitabatizwa limoya na. No, uzabatizwa rimwe na. Kama utabatizwa limoya na. Mutakufia tu na siku moja. Amen. Ndabwira be. Naambia wateule. Tutoke ndani ya mzaa. Yes, Alanje. Yes, Alanje. Hakika gisigaye. Imenyesha byose byakuza. Alama zote za ujio wake inaonekana. Mfano migani. Tutoke ndani ya mzaa. Niyo umugabo wawe. Ni kuheshimu mke wako. Kumheshimu leo. Niba ukeneye kumvikana n'umugore wawe. Kama unapenda masikilizano na mke wako. Muifanye. Yesu akikuja ndani ya mfurungano kutawachokesha. Ni siku ya kutanisha na wako. Unakutana na Mungu. Saina timu. Ufuate mwanya mimi sana. Kamata Mwanya waje mimi sana. Imani wape mjisho. Mungu awabariki. Alatumishie bose. Imani. Alamumishe Yesu. Watu waliomuua Bwana Yesu. N'abantu bamubambye. Na wenyewe walimsulubisha. Babuze umwanya mu ijambo ry'Imana. Walikosa nafasi ndani ya neno la Mungu. Babuze umugabane mu parole walikosa sehemu ndani ya neno la Mungu. Kwa yarahanuye. Kwa sababu ilikuwa Yesaya yamuhanuye ngo. Yesaya alikuwa amemtabiri. Yararenganye. Yarabaye. Alihuzunika. Ntabwo cyakera imbere y'abantu. Jinsi vile kondoo na nyamaza kwenye kuwakata mkata manyoya. Kufungua kinywa yake. Miaka 100 ishira yarabihanuye. Ilikwisha na biza kusorera abandi sasa gihari. Biria wengine bero byatanyisha umutima ntabwo rihera. Wandugu neno la Mungu ntabwo risaza. Ntabwo ripfa. Ndababwira ngo nawaambia mwanya wanjye muri message. Nafasi yangu sehemu yangu ya ujumbe. Walikataa wakamsulubisha. Huko nyine byari byanditswe. Kama ilikuwa imeandikwa. Igihe cyo raraha. Wakati alikuwa nafasi. Bari ku umugabo witwa Simon. Walikuwa kwa mwanaume ambaye anaitwa Simon. Kuvuga ngo ndugu Branham anasema Simon umugabo mubi. Mwanaume mubaya. Ararikira Yesu. Alimwalika Bwana Yesu. Mukoze soni. Kumwayarisha. Yandika librochure kuvuga ngo aliandika kitabu na je connais un homme le plus méchant que les autres. Umugabo mu andi mu mujyi. C'est le Simon qui a invité Jésus-Christ pour le déshonorer. Bone Simon wararuse Yesu kugira ngo amukoze isoni. Amen. Umuhanuzi abwiriza iyo message. Nabii alihubiri ile ujumbe. Kubera abantu barakabye. Wanasiga mafuta. Walinawa wakawapaka mafuta. Yesu alikuwa anamuona. Hanyuma aboneka umuzee. Nyuma kulipakana dada. Ko banza gakiza. Huyu kama amekagenda afate neza. Mimi ni kama ahurira kuri abana muzuza. Yesu atuma wa muzee. Ibyaha byawe birababarira. Simoni yavuze mu mugabane. Uramugore aramubona. Imani baza umugisha. Uko bamwe barabyanga abandi bakagaca. Amen. Amen. Ahabu yari yabwiwe ijambo. Ahabu alikuwa ameambiwa neno. Kandi abwirwa n'umuhanuzi. Tena aliambiwa na nabii. Ahabu uzava ku rugamba. Utakufia kwenye vita. Mumufunge. Nzagenda ku rugamba nzakavana. Kutoka vitani nitamtoa. Gama baragwanya. Wale wanapigana. Bajya gutaha. Wakati wa kurudi. Bagapfa kurasa. Jeshi moja alifyatua. Alifyatua mshale. Aragera na muganga kahamuka. Ndani ya kichwa cha Ahabu. Ego nakomeretse wewe. Ego ukomereke. Ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Wati nama mu kanwa kawe. Mashauri ndani ya kinywa cha nabii. Wati nama mu kanwa k'umuhanuzi. Ulikataa mashauri ndani ya kinywa cha nabii. Sasa unakufia vitani. Kubona umwanya. Pata sehemu ndani ya hiyo ujumbe. Kubona umugabane. Pata sehemu ndani ya ujumbe ambao wandugu wapendwa. Haya basi kitabu cha Danieli. Mlisoma kitabu cha Danieli. Soma ni mchezo 12 tukumbe twawajije. Sura 12. 12 Danieli. 12 Danieli. 12. 12 Danieli. 12. Hera kwa murongo wa mbere turebe. Kuanzia kwa shairi ya kwanza. Mikaeli. Maze icyo gihe Mikayeli wamutware ukomeye ujyahagarika abantu
bamwe bazahaguruka hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe n'ubwo icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Rekeraho ngo nuko icyo gihe hiyo wakati subiramo rudia ndani n'ubwo icyo gihe abantu bawe bazarokorwa kandi banditswe mu gitabo n'uko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Imana ibwira Danieli iti Mungu alimwambia Danieli iti yari imaze kumwereka ibihe by'imperuka alikuwa amemuonesha nyakati za yamubwira mwisho tumbe Danieli sikia Danieli maze icyo gihe Mikayeli wa mutwara ukomeye uzagarikira abantu bawe azahaguruka hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yose yabereyeho ukageza icyo gihe nuko icyo gihe abantu bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho abandi bazakangukirwa gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Murongo wa 4 sega amagambo ni hamina nuko Danieli mu gitabo ugifatanisha ibimenyetso kugeza igihe cy'imperuka benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira nuko ngiye Danieli nditegereza mbona abandi bagabo babiri reka dusimukire hirya kugira ngo twihute umurongo wa 11 icyenda aransubiza ati igendere Danieli kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka benshi bazatunganywa bazezwa bazacishwa mu ruganda ariko ababi bazakomezwa kuba babi kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya ariko abanyabwenge bazayamenya. 13 nuko igendere Danieli ugeze igihe cy'imperuka kuko uzaruhuka kandi uzagaragara mu mugabane wawe iyo minsi mishya. Amen. Haleluya. Danieli bamuhaye umugabane we Danieli amepewa sehemu yake bazagaragaramo iyo minsi mishira wakati wa mwisho. Imana ibatereze umugisha Mungu awabariki ndani ya jina la Yesu Kristo. umugabane wanjye mwite Sehemu yangu ndani ya ujumbe bene data bakuru wa ndugu wapendwa abemeye imesaje wanayokubali ujumbe mu gihe cy'ubuhanuzi wakati ya unabii bakakibonamo umugabane wanapata sehemu. abo nibo Wale ndio bahawe wao agakiza walipewa okovu ya hiyo wakati. none nongere mubaze Nikuulize tena, umugabane wanjye ni sehemu yangu ndani ya ujumbe ndangije mbifurije amahoro y'Imana maliza nikiwatakia amani ya Bwana akomeye cyane muri ya Kristo nguvu Yesu sana ndani ya Yesu Kristo, kugira ngo mutere kuba nk'Ananiya ili msikuwe kama Anania wakubise Yeremiya urushyi ambaye alimpiga Yeremia kofi ariko umuziza guhanura wakati alikuwa kandi anapiga kumuziza ko bazabanyaga imyaka 90 babajyanye babonye watawapora miaka 400 wakiwarudisha Babeli. apana 400 amukubita urushyi kuko yarababwiye yuko bazabanyaga Walimpiga babajyanye babonye imyaka 90 kama watakamata mateka wakiwapeleka Babeli miaka 70. ariko amukubita urushyi yirengagije umuhanuzi Alimpiga kofi na alizishahaurisha urange utazaba nka Pilato usikuwe kama Pilato wahagaze hagati aliyesimama katikati yo kumutanga katikati ya kumutoa na kumuacha. urange Ukatae utazaba usikuwe nka Pilato kama Pilato wabajije ngo aliyeuliza ese mushaka kumuhora sasa nande niwafungulie nani hagati katikati yo kuba umufurere ya kukuwa ndugu no kuba na umupagani kukuwa mpagano. hagati y'umufurere n'umupagani hari Kati ya mpagano na ndugu kuna nini? hagati y'ibinyoma n'imesaje hari Kati ya ukweli na ujumbe kuna hagati yo nini? gusiba no guterana hari Kati ya kukusanyika na kutokusanyika kuna nini? byari nibyo hagati Toke niba uri umupagani menya ngo niwe niba uri umufurere niwe impamvu wumvisha w'izina rya Yesu hakenewe umugabane wawe w'imesaje hakenewe umugabane wawe w'imesaje kandi mesaje unakubona nk'umugabane ni mesaje iri kubwirizwa ni ujumbe ambayo inahubiriwa. byanditswe mu gitabo cy'Abaroma 18 Inaandikwa ndani ya kitabu cha Warumi sura abari muri Kristo Yesu
Yesu Kristo mstari wa kwanza hawatahukumiwa. Byanditswe mu Bakorinto ba kabiri Andiko ndani ya Wakorintho wa pili sura ya 5 15 kama sijidanganya. Utasoma inaandikwa iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ndiko ndani ya Yesu Kristo ya zamani imekwisha. Wasome ndangirije ubu. Wasome Abakorinto ba kabiri Wakorintho wa pili ibice 5 sura 5 murongo wa 15 mstari wa 15. Hasa dufure twumva. Abakorinto ba kabiri Wakorintho wa pili ibice 5 sura 5 umurongo wa 17 mstari wa 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Subira mu bantu baneza. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Dore byose biba bihindutse bishya. Kwa nini ni vya zamani? Zile tabia mbaya za zamani. Kandi burya mu Israeli, kwa kweli Israeli, umuntu muzima basigaga amavuta. Kuna mtu mzima ambaye alikuwa anapakaliwa mafuta. Amavuta basigaga mafuta alikuwa anaipakana mtu ambaye amefariki. Haleluya. Bakamusiga amavuta. Bikaruka yapfa. Kwa sababu amefariki. Yule mwiganiza wabuja. Wakati alikuwa anamutingiza hivi. Kajamu. Anafanya. Oya. Achana magari msiafu muache msiafu. Bakamari kumbe. Oya. Amavuta na y'abapfu. Ya wenye kufariki. Ukawera. Amavuta n'akari. Wale wamezaliwa mara ya amavuta kujaho. wanakufa bila dhambi. Wanafufuliwa na uzima wa maisha mapya. Imana inashoboza. Wenyewe wanafuata maneno haya. Awabariki sana. Amen. Jamani Yesu mamazi. Kama vile Yesu alimkataa. Akamkubita bakagira ngo. Wamempiga na kumtesa. Impungiyo kipofu yeye barayibashije. Walimuuliza. Mbona byagenze gute? Iliendekaje? Yatobya kondo. Alikamata akanipaka kwenye macho nikipata. None umuntu kari umunyabyaha. Mbona ule mtu ni mwenye ibintu babigiye gute? Ulienda ndani namna gani? Yeye bari umunyabyaha simbizi. Kama ni mwenye icyo cyo gukora rindi. Ninajua sasa amen. Amen. Imana yabahumuye. Mungu aliyewaponya upofu. Ihabukibaye kuzeresha. Baragiye bagiye kubaza ababyeyi. Wanaenda kuwauliza wazazi. None kwari umuntu byamugendekeye gute? Huyu mtu ilikuwaje? Ababyeyi nabo bitewe nuko batinye nuko barabatera. Wazazi nao kwa sababu walikuwa naogopa kitendo. Barabatera mu Israeli. Watenda ndani ya Israeli. Alisema umuntu mukuru. Naye ni mtu Nimugende muhaze. Nawe araza kujivuga. Naye atajibia. Bene data bakundwa. Ndugu wapendwa. Bagarutse kuri yakumye. Ninarudi irababwira ati kirudi kwa jya kugira ngo ni mubi. Aliwaambia yule mtu kumtaka na kumbe. hata kuna bavuze neza. Waliwasema bavuze kumbe. hakuna bavuze neza. watumishi wa bavuze kumbe. hakuna bavuze neza. ndugu waliwasema bavuze kumbe. hakuna abasore bavuze neza. icyo cy'ikimbe bavuze umutima. tuko na neno la Mungu. bavuze nabi. Wakisema bavuze neza. wakisema vizuri ufite parole tuko na neno la Mungu. Imana yakoze umugisha. Awabariki. Imana yakoze message. Awakomarishe ndani ya jina la Yesu Kristo. Nani dataje? Ndugu Eugene. Hajya Frank yatasha tugiye guki? Frank ayuri yagiye. Aliye afite umugabane alienda akiwa na sehemu. Na barasukana warimo. Wote watafufuka. Na wanaitira. Na ukikufia ndani bila shaka utafufuliwa. Baba ndiye ntabwo nabari iminota myinshi ariko utanisamehe sikukula. La coupe de vin. La dans chapitre 13 de Matthieu, le Seigneur s'est exprimé de façon détaillée sur la nécessité d'écouter et de voir. Yashigikiye mbega imam yashigikiye cyane. Bwana alisimamia sana. Cyangwa yategetse abantu cyane. Aliamuru sana. Avuga ku matwi n'amaso. Kwenye masikio na macho. Kubera kuza kwizera. Kwa sababu kuamini kubariki na kusikia neno la Mungu. Il a déclaré à ce sujet bien-aimé les yeux de ceux qui voient et les oreilles de ceux qui écoutent. La troupe de vainqueurs. Ama mupendeza. Ifasi msikie vizuri. Mugabanesheje.
umugabane w'abanesheje de tous les âges de l'église. Nabo muri ndani umugabane w'abanesheje mu bisekuru birindwi by'amatorero. Sehemu ya walioshinda ndani ya vizazi 7 vya kanisa ugizwe inaundwa formé de ceux qui ont écouté. Ugizwe n'abacu n'abandi bumvishije bumvishije iki imesaje y'igihe y'ukuri, ujumbe wa wakati, ntabwo ari mesaje y'ibinyoma, sio ujumbe ya uongo. Christ est suivi le message de Dieu à leur temps. Comme Dieu tient. C'est ainsi qu'ils ont eu part à ce que Dieu faisait à leur temps. Babonye umugabane mu by'Imana ari gukora mu gihe cyabo. Walipata sehemu abakozi babwiriza ambao Mungu alikuwa anafanya abakozi babwiriza ubona mu mugabane, abandi babwiriza ubona mu mugabane, abandi babwiriza ubona mu mugabane. Igihe kizagera bavuge ngo tutafika sera runaka atarara muri Amerika, atarara mu ijuru, sera runaka atarara hariya, atarara mu ijuru. Imana irashoboze Kristo Yesu. Amen. Vous devriez pareillement écouter ce que l'Esprit dit à nos jours. Par les messages actuels, afin d'avoir part à ce que Dieu a promis de faire. Amen. Tugomba kumva tukabona umugabane bari kutubwiriza. Napata sehemu wakati wanatuhubiri waba muhahanura we wakunipatia kutabiri, kabarozi bakajya binjira mu masambu ndi kubareba, wanaingia ntabwo Imana itabikwezi wari umugabane w'ijambo ry'Imana. kupatia na hujapata sehemu Ugomba kumenya umugabane hano, ibintu byose bikaza, byose ni ibyawe. yote ni vyako. Amen. Et ce que Dieu a promis de faire et qu'il accomplit présentement, les vrais enfants de Dieu n'écoutent pas seulement les messages. Les messagers n'écoutent pas seulement un messager. Inuma yonyine qui se présente comme un ange pour apporter le message divin. Mais il distingue, ainsi dit le Seigneur. Aho mushaka bicaranize ni ukuvuga aho hantu abana b'Imana barajya muri Alefe. Watoto wa Mungu ambao wataenda kuhubiriwa. Mfite Branham, niko na Branham, mfite Frank, niko na Frank, mfite Bagendahayo, mfite Bahakiza,